খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল। আমিও ভালে আছোঁ বৰ্তমান। মই এতিয়া নাৰিকল ৰুকিব লৈছোঁ। গাঙৰ পৰা আনি দিয়া নাৰিকল এটা আছিল, বাকলি গুচাই এতিয়া ধুই ঠাই ফালি ল'লোঁ। নাৰিকলটো ৰুকি লওঁ, তাৰপিছত নাৰিকল পিঠা বনাম। অহাকালি বাবু হোষ্টেলত যাবগৈ। জ্বৰ হৈ থকাৰ কাৰণে বাবুক ঘৰত লৈ আহিছিলোঁ। হ'ল চাগে 4-5 দিনমান ঘৰত থকা। এতিয়া অলপ ভাল পাইছে, কাইলৈ যাবগৈ। গতিকে নাৰিকলটো ৰুকি পিঠা কেইটামান বনাই খুৱাই পঠিয়াম। কবজাৰে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ एक एक करके मैं तेल से धो दूँगी। मैं पिठा केटा धुनीयाকৈ पुरी लम এতিয়া। ये देखो कितना अच्छा हुआ है, फूल रहा है। हाय गाइस, नारिकल पिठा पूरा हो गल। एया चाওক पिठा केटा इमान धुनीयाকৈ ফুলিছে। नारिकल पिठा खाई कोने ভাল পায় कमेन्टत निश्चय जनाब। और जदिहे भिडिओটো चाই ভাল पाয় लाइकটো निश्चय करिब और पारिले भिडिओটো शेयर कर दिब गाइस। मेरा नारियल पिठा हो गया है फ्राई करके। अभी हम चाय के साथ खाएंगे। ये देखो, आजिলৈ इमानते राखिছোঁ गाइस। बाय बाय।